last video ge steps te lung nu je part 1 te kai da jana namai part 2 te la ka dai ra steps ka gira insert ka gilu je steps te lung ra I ge rounded rectangle te ra je resize te ra size te lu je shape fill je black te lung ra jana online offline je no offline jana insert ka gilu je shape gira ra ada te lung dai ra shape fills white te ra jana offline je no offline shape effect ka gilu je shadow te ra inner okay aja te ka kai gira jana insert ka gilu je shapes te lung dai ra shape fill je red te ra jana offline je no offline control C control V dan drag to pakara jana shape fill je green te ra offline je no offline okay jana insert ka gilu je shape fills te ra shape fills I mean shape je rectangle z again ang na picture mara then shape fill je white then offline je no offline then insert ka gilu je circle shape fill je white then offline no offline okay then insert image insert rahanga picture insert rahanga shape fills ka gira picture then work offline gilu je again ang na susu rada okay then group te rahanga shift imnu je shapes laina click te ra select lu je format ka gilu je again group ka groups see then control C control V control V Trovini nu je again fills le rahanga I mean picture le rahanga ungroup te lu je shape fills gira lu je picture work offline then again work offline ga janang na picture je choose te ra insert then group te rahanga shape ni lu je rotate group then ungroup ka te ra group te lu je shape fill le de ra picture work offline gilu je again na choose te ra insert te lu je group te ra format group okay 3D nang na te ne lai di jana format ka gira ilu ja again nang na 3D option ne te ra see 3D see 3D okay apo video je pigaim lai na gyo ja nang me go ni hung ba comment and share and subscribe and like te ga lo ba ai na ta ga ngai de le to da na je